Otvaram raspravu. Za diskusiju se prijavio uvaženi poslanik Stedović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Naravno, za diskusiju sam se javio iz više razloga. Prvenstveno ja želim da pozdravim napore građana ovih mjesnih zajednica i okolnih mjesta što su stavili na neki način svoj interes zdravlja, svoga zdravlja, svojih ukućana, svojih obitelji, susjeda ispred političkih interesa i bez obzira ovo je jedna građanska inicijativa i pokazuje način na koji građani trebaju da se bore za svoja prava neovisno o politici, neovisno za koga glasuju ili koji im je favorit u politici. Smatraju da je za njih najvažnije ono što je tada, da podržavaju ono što je tada za njih najvažnije, a u ovom slučaju svakako da je njihovo zdravlje, život i opstojnost na tim krajevima, u tim sredinama naravno najvažnija. Drugi razlog zašto sam se prijavio i to među prvim zato što zaista još od prije nekoliko dana kad sam posjetio tu lokaciju nosim jedne veoma ugodne impresije. Jednostavno kao dijete kada sam negdje otišao na izlet onda sam još mjesecima bio opčinjen s time, tako i ovdje kad sam bio na lokaciji ove deponije još sam opčinjen tom ljepotom koju sam vidio i naravno imam potrebu, a i ovih dana sam pričao sa mnogo ljudi, većina tih ljudi to ni ne interesira, ali sam im pričao o ljepotama kojom sam vidio gore. Svi mi znamo da Unsko-Sanski kanton što zbog zakonskih obaveza i da njih nema mora imati deponiju, mora imati sanitarnu deponiju, naravno ja poznajem neke divlje, evo vidio sam to u Strahotu gore, zaista u te divlje deponije putujući gore i to je zaista strašno, to vam je kao kad putujete, kažem, jednostavno bolje ne izlaziti iz autobusa i mi uglavnom i nismo izlazili jer vjerojatno bi se jako loše osjećali. Nekad sam poznavao deponiju u Cazinu, u Kladuši čini mi se da je isto na nezgodnom mjestu, da protječe pored rijeke Glinice koja direktno otječe u Glinu i dalje ide u Hrvatsku i mislim da je to sve na veoma nezgodno. Znači, što se tiče toga i ja, kao i većina vas, a i evo građani i ovih mjesnih zajednica ovdje, oni se slažu da je nama potrebna deponija, da bi je to potrebna bila, da je ona potrebna regionalna, odnosno od šireg prostora, da bi se sa njom lakše, da bi se neki način objedinili troškovi, lakše gospodarilo i u tome nema nije ništa sporno. Znači, jedino što je sporno je ova lokacija. Ono što ja sigurno nisam čuo u ovoj prezentaciji, netko mi je rekao gore, a i to se osjetilo, ta jedna visoka nadmorska visina. Ja sam tada gore rekao da to mene podsjeća na Bihaćke Alpe, ja nisam nikada bio ovamo na Plješevici, ne znam kakav je gore teren, vidim samo gore stjenovito i tako to, ali ovo je definitivno nešto veoma lijepo. Meni su rekli da je ovo visoka nadmorska visina, 800 metara i još nešto i zaista meni je jedna moja susjeda koja je gledala one prosječna susjeda koja je rekla pa ja nikada u životu nisam čula da deponija bude na tako visokoj nadmorskoj visini. Iz više razloga, naravno, što ti transportni troškovi koji jesu ovdje obrađeni, sve žive, ali tako penjanje transporta na visoku nadmorsku visinu, to je malo smiješno. S druge strane, pa naravno kad je nešto na visini, ono mora padati i ići dolje, to je gravitacija, sila zemljine teže, pa i u slučaju neke ove vode ili ove neke druge tvari, naravno one bi u svakom slučaju išle dolje. I zaista mene iznenadilo, jedna domaćica se čudila tome kako na taj način. Dalje, ono što sam ja taj dan doživio, moram vam pričati o tim impresijama, evo i gospodin profesor je pričao o tome, ali to je zaista jedna zračna banja. Mene to podsjetilo, ja sam to čak i nazvao oazom unutar Unsko-Sanskog kantona, to mi izgleda kao jedna zelena oaza unutar pustinje. Činjenica stoji da mi imamo okolo i brda i ovih i onih, ali sa takvom konfiguracijom i tolikom količinom prostora sumnjam da imamo. Toliko, ja sam vidio tamo oranice koje su zaorane.
Činjenica je, evo navešću primjer u Kladuši, ljudi se bave proizvodnjom malina i to. Činjenica je jagoda ili tog jagodičastog voća, da je recimo na tim što je nadmorska visina viša, ta kvaliteta tog voća je, odnosno povrća je sve kvalitetnija, pa na kraju krajeva i druge stvari. Tamo sam vidio znači te oranice koje proizvode sigurno organsku hranu. Tamo sam vidio ove izvore koji, ja nisam pio vodu, ali su drugi pili vodu, i tako to naravno nisam na neki način, dobro, nisam bio ni žeden, ali ipak dolje što smo prošli pored te nesanitarne, odnosno divlje deponije, nekako me ulovio strah. Bože moj, znam da voda ne može uzbrdo, ali opet i tako to. Dalje, ja sam imao viziju na neki način tada da bi u tom prostoru, u tom jednom prostoru gdje je šuma također okolo, gdje su ovi svi elementi, gdje se na kraju krajeva vidi, imaju pogledi prema Bihaću, to je jedna zračna banja, to je na neki način budućnost kantona i vjerujem sve ono što će biti vrijedno za nekih 10, 15, 20 i 50 godina će biti vrijedno upravo to. Smatram da će građani Bihaća moći sigurno gore odlaziti na neki način na rekreaciju, gdje bi se moglo jednog dana napraviti te rekreacione staze za šetnju. Zašto da ne na toj nadmorskoj visini da se ne napravi i jednog dana skijalište? Zašto da ne? Skijalište postaje svakodnevno i kada nema snijega, gore je dosta hladno, oni kad se napravi na umjetan način on može opstati dulje, no međutim ja koliko znam na toj lokaciji i ranije kad sam putovao na Sarajevo često puta ne bude nigdje snijega, ali ga gore ga ima. Smatram da bi to moglo biti. Ima puno stvari. Dalje, u ovoj studiji ja zaista, evo gospodi iz Zagreba pa i onima iz Stuttgarta, naravno to je veoma lijepo iz pozicija njihovih i oni su to dobro tehnički uradili, nemam uopće, nije to uopće sporno s tim što se ovdje sve kaže ok, u drugoj fazi za 5 godina možda ovo, možda ono, međutim ovi ljudi su isto prošli kroz to možda i naravno da ne vjeruju više tome možda i tako to, ali način na koji bi se išlo da se zbrinjava taj otpad koji se u početku ne bi uopće sortirao, ne bi ovo, ne bi ono, ili bili veoma minimalno, mislim ne znam kako je to. Ja zamišljam uvijek sanitarnu deponiju da tamo neće biti stakla ni truna, jer će ono biti prije odvojeno, da neće biti plastike, da neće biti metala, da neće biti papira, da neće biti ni krepalih pasa, pa da ne kažem da neće biti ni ljudi tamo isto umrlih ili ne znam ni ja, vjerojatno pitati Boga što u tome svemu ima. Na taj način smatram nama je potrebna sanitarna deponija, ali postavljam veliki znak pitanja da li na toj lokaciji. Da li zaista na toj lokaciji, kada, kažem, i ova studija govori o opasnosti, kada govori o geološkom sastavu tla i o geološko-hidrološkoj prilikama, kada zaista govori, pa i na kraju krajeva, evo gospodin Zagreba je rekao, naravno ovo je sve krašovito područje gdje je velika propusnost i naravno i u najvećim slučajevima može se desiti nešto i to. I nije lijep osjećaj, budući da je to na visokoj nadmorskoj visini, nije lijep osjećaj svim tim ljudima da su stalno iznad njih, da oni jedno imaju nešto što zovu kao ekološka bomba, posebno kada ovo sve imaju, kada ovo već imaju iskustva sa ovom divljom deponijom koja zaista izgleda kao pakao. To je strašno i sretan je onaj tko to ni ne vidi, a kamoli onaj tko živi tu. Što se tiče toga i ja zaista mislim da danas nije vrijeme, ja sam bio i za to da se stav komisije podrži na pitanje dnevnog reda, da se odgodi od ovome, posebno kada su nas upoznali ljudi da je bilo ovdje određenih makinacija vezano za manipulaciju s ljudima. Prvo, vjerojatno to je pričano o puno radnih mjesta, o onom gdje se ljudi namamili kao na udicu i tako to, međutim tamo je sistematizacija predviđa 10-ak radnih mjesta, naravno ne bi to značilo ništa i da je sve ok, ne bi to značilo ništa ovim ljudima i tako to, i mislim da su tu ljudi izmanipulirani, da ne kažemo evo ovo krivotvorena prijetnja i tako to. U takvom ambijentu nisam siguran, čak ni Svjetska banka koja na neki način većim dijelom ovo financira, da je ona voljna da to podrži, pa i direktive Europske unije ne podržavaju takav pristup tome. Smatram da mi nismo kao društvo koje smo bili odgovorni, nismo uložili dovoljno napora da tražimo jedno pravednije, racionalnije rješenje za svi u nas,
za građane Unsko-Sanskog kantona, da sačuvamo prirodu, da sačuvamo blizinu nacionalnog parka na neki način i da ne uprljamo ono što će sigurno biti najvrijednije na ovom prostoru. Toliko i hvala lijepo. Zahvaljujem. Sljedeća u diskusiji zastupnica Elvira Bićevanović. Pa kada smo na komisiji razmatrali prijedloge ovih odluka, ja sam dakako prošla od toga da sam ispred ove skupštine bila član komisije za izradu plana upravljanja otpadom, da sam duboko svjesna i njime trebalo osvještavati što znači odabir lokacije i što znači regionalna deponija za Unsko-Sanski kanton i u pogledu zbrinjavanja otpada i u onome materijalnom dijelu, jer to je jedan veliki kapitalni projekat za Unsko-Sanski kanton. Da je to možda nekome veći problem, a nekom manji problem, ja to mogu i razumjeti, ali ono što ne mogu i u razgovoru sa svojim kolegama nisam mogla shvatiti, ono što je osnovno, da nema suglasnosti lokalne zajednice. Kaže se da je, i to je ovdje ministrica govorila u tom svom susretu kad je bila u mjesnoj zajednici Ripač, da je to bio jedan sastanak u koji je eto, i načelnik općine napustio. Međutim, ja želim ovdje podsjetiti da svaka mjesna zajednica, pa pretpostavljam da se radi o mjesnoj zajednici Ripač, naslonjena na lokalnu zajednicu, je izgubila onu ulogu u društvu koju je imala prije u onoj državi koja kao po nama nije bila demokratska, ali su se nekad ljudi u tim mjesnim zajednicama nešto pitali, nekad se je sa njima radilo, oni su se i politički bili aktivni i onaj koji je bio općinski odbornik, on je mogao govoriti o onim interesima ljudi iz koje mjesne zajednice i lokalne zajednice dolazi, a ne onako kako mu to dirigira trenutni, ja bih rekla, neprikosnoveni šef ili šerif, kako ja znam reći, načelnici općina, u što su se oni nažalost pretvorili ili u što smo ih mi nažalost pretvorili. Isto tako bila sam svjesna da ovo o čemu su govorili ovi ljudi, pročitala sam to, kada se javili da bi razgovarali o tom problemu, rekla sam da bi najbolje bilo da dođu na komisiju i da to što imaju reći kažu svim članovima komisije, zato jer mi dolazimo iz različitih političkih stranaka i jako je važno da mi svi čujemo istu priču kad donosimo sud o tome, da imamo i iste informacije, iako sam, i to sam upozorila i na komisiji, rekla da to što će neki poslanik na komisiji biti protiv nečega i što će to tako lijepo reći, ne mora značiti da će njegovo mišljenje i u Skupštini kantona biti isto takvo. On će u najmanju ruku, ako ne bude mogao živjeti sa tim, napustiti ovu salu. Znači, ovdje se govori o tome da su ovi ljudi održali zbor građana, da su imaju peticiju od 911 ljudi, a ta mjesna zajednica ima 3000 stanovnika, pa ne znam da li je to nekome mjerilo. Meni strašno jeste, jer ja sam već duži vremenski period suočena s tim da se negira ta volja ljudi, ta volja nečijih potpisa, da to ništa ne znači, pa samim tim ni u političkoj partiji bivšoj u kojoj sam bila mi nismo mogli ni sa 2700 potpisa da promijenimo običnog predsjednika stranke, a da bi neko mogao od ovih mještana da promijeni ovu regionalnu deponiju. U statutu općine Bihać stoji da se u svakom pitanju može raspisati i referendum i da se može sazvati zbor građana. Ne vidim zašto bi se od toga bježalo. Najviše me čudi, i to sam rekla i tim ljudima koji su bili kod nas na komisiji, da su oni trebali prosvjedovati ispred vijećnika općinskog vijeća Bihać, jer ne znam za one koji su slušali, kada je laboristička stranka podnijela zahtjev za da ima prostorije u gradu Bihaću, onda je sad njihov politički rad došao do izražaja, da sam ja nakon toga zaključila da je od te SDP ostala samo ono P partija. Vidim kad je bila ova deponija da su svi mirno šutali, pa ispada da to što su neki od onih vijećnika rekli da ne mogu dozvoliti da se Elvira Abdić-Jelenović šepuri Bihaćem, znači lakše bi dozvolili da se zagadi jedna mjesna zajednica, nažalost iz koje su i oni možda dobili glasove. Ali imamo različite prioritete u životu, pa tako i oni, i njih će to vjerojatno poslužiti drugim mjesnim zajednicama to za pamet.
Ovdje je rečeno i o postojećoj sanitarnoj deponiji, pa je gospodin iz IPZ-a rekao da mi na Unsko-Sanskom kantonu još uvijek nismo na civiliziran način riješili otpad, pa je mene to zasmetalo, ispada da mi nismo civilizirani ljudi, a jesmo, mi samo imamo neke predstavnike koji sebi umisle da su svemogući, pa ne mogu donositi one odluke koje su u domenu njihovog odlučivanja, pa smo tako i mi imali predloženu deponiju Drenovo Tijesno, gdje poslanici nisu mogli da donesu odluku, jer je to ipak bila izborna godina, a tada se je procijenilo da bi odabir te lokacije negativno se odrazio za izbore. Sad ne znam da li bi to bilo za te općinske izbore, da li je to za općinsko vijeće ili za načelnika, to je sada nebitno, ali bitno je da bi ona utjecala ta odluka. Sad sam zaključila da ovi ljudi u Ripču, ja ne znam za koga oni glasaju, koje su političke opcije, ali očigledno ili ih nema dovoljno da bi utjecali na izborni rezultat, kad je u stanju da se žrtvuje mimo njihove volje ova lokacija. Već sam napomenula da smo bili prilikom izrade plana upravljanja otpadom, imali smo i jednu, onako ja bih rekla, jedan veliki dio sredstava je otišao na jačanje svijesti građana, pa bi onda samo podsjetila da i ovaj gospodin koji se ovdje javio za riječ ispred građana nije neko od onih čiju bi svijest trebalo jačati. Znači, čovjek je itekako svjestan toga da nam je deponija problem i da je moramo rješavati, kao što su svjesni ove privremene deponije koja je došla 1997. godine, a zadržala se evo i dan danas, i to je taj strah od tih privremenih rješenja, jer mi samo polovične odluke donosimo. Na Unsko-Sanskom kantonu se ni na čemu nije ustrajalo, pa se neće ustrajati na ovom projektu otpada, pa ćemo mi uvijek ostati u ovoj fazi prvoj u kojoj smo sada, i odatle ja razumijem taj strah koji imaju ovi mještani. Ovdje je gospodin također rekao da mi političari ima nešto što se zove i naša društvena odgovornost i da mi radimo u korist građana. Kod nas se sve shvaća kad izađete i nešto kažete, onda je to sad jer smo u izbornoj godini, pa je to neka promidžba, pa onda imate potrebu da nešto kažete. Za ovo godina koliko sam poslanik u ovoj skupštini, trudila sam se da moje diskusije budu konstruktivne. I prijedlog koji je išao prilikom razmatranja dnevnog reda išao je u tom pravcu da mi možda imamo i druga rješenja, da ne moramo ovo lomiti preko koljena. Ne moramo poručivati javnosti da to što oni misle i to što neko ima vlast pa misli da može i pečat mjesne zajednice falsificirati i zapisnik falsificirati i da na tom falsifikatu može graditi bolju sredinu i bolje društvo, to može nekome ličiti kao predizborna kampanja, ali to je nešto što mi za ovom govornicom moramo reći i to je nešto gdje se mi kao ljudi moramo odrediti. Zato se ja i potvrđujem svoje mišljenje na komisiji, iako ono nije presudno, u ovoj skupštini postoji većina i konsenzus oko toga da se podrži ova lokacija, jer da toga nema, ne bi dano. Koji je zakonom propisan, radi se na sanaciju, uloženi su mnoga sredstva, ali nije mi jasno, kad smo imali zadnju raspravu vezanu za tu temu, ovo su došli isto tako predsjednici mjesne zajednice i tada je to skinuto s dnevnog reda i odustalo se te lokacije, zato što su građani bili protiv. Ja sam prije 5 godina bio na toj lokaciji, nadio se, nisam odmah na bazi onoga naslova, nisam znao, pošto nisam znao naziv te lokacije, prije 5 godina sam gore bio. Kada su dolazili profesori sa poljoprivrednog fakulteta, imali smo ogled jednog projekta iz poljoprivrede, uzgoj sistem krava tele, gdje je navedeno zemljište bilo u zakupu određenom pravnom licu. I stvarno me iznenadilo, bio sam nekim seminarima i radionicama vezani za zemljište, za planiranje, gdje je Svjetska organizacija FAO za proizvodnju hrane UN-a apelirala da se formiraju agrozone, da se definiše prostor za razvoj poljoprivrede. Iz razgovora sa stanovništvom gore je prije rata proizvedeno preko 400 vagona krompira koji je proizvodio gore cijeli taj kraj. Iznenadilo me da je 340 unuma se daje jedno uređeno zemljište, uređeno, znači kultivisano kao pašnjak i oranica, gdje se proizvodi da stavlja u funkciju. Ja sam uvijek očekivao da ćemo naći neku lokaciju koja je nepoljoprivredno zemljište. S druge strane imamo grant, to je namjenska sredstva 5.885.000 maraka, pretvorba poljoprivrednog u nepoljoprivredno zemljište. Stvari ta sredstva treba da koriste nepoljoprivredno u poljoprivredu. Kada bi danas napravili kvalitetnu analizu stanja zemljišta na Unsko-Sanskom kantonu, koliko se gradi
I kada bi se oduzelo od onih podataka koji stoje u izvještajima statistike, značajno se narušava poljoprivredno zemljište zato što sve građevinska dozvola je pretvoreno poljoprivredno u građevinsko zemljište, to je podatke ima najviše Ministarstvo poljoprivrede koje izdaje za takvo rješenje. Po meni, ja slažem da je potrebno odrediti lokaciju, ali zemljište poljoprivredno koje je u svijetu najveći problem za proizvodnju hrane i proizvodnja hrane je broj 1 pored proizvodnje energenata. Mi uzmamo jednu lokaciju koja se može staviti, koja je već stavljena u funkciju poljoprivrede za izgradnju sanitarne deponije. Ne sumnjamo struka da može napraviti, da je nepropusno, da ono. Međutim, pazite, to je lokacija, što je rekao, 850 metara nadmorske visine. Tu je blizina nacionalnog parka, ja ne znam koliko je udaljeno, ako je 5 km zračne linije do Ripče. Ripač je u Zunu. Koliko je udaljeno nacionalnog parka, ta zona obuhvata nacionalnog parka je isto dosta bitna. S jedne strane gradimo koncept nacionalnog parka, s druge strane mi gradimo koncept da u blizini nacionalnog parka je 5-8 km gradimo jednu sanitarnu deponiju. S tim da i ta izgradnja sanitarne deponije će trajati najmanje 2-3 godine u 3 faze i imamo već onu nelegalnu deponiju, stvari po potrebu nastalu deponiju koja je sad u onakvom stanju koje mjesto. Nije mi jasno da na ovom kantonu, i to nikako ne mogu shvatiti, nema neki prostor od tolike površine ovog kantona da se ne može naći lokacija koja je nepropusna. Imamo, evo, mi kamenoloma ima toliko se minira, dole je stijena, a mi uzmamo zemljište koje je kraško, koje je propusno i s druge strane izvore, evo mi smo bili izvor utiče, ponire i ode. Negdje izlazi, a izlazi sigurno negdje niže. I stvarno me iznali, ja sve sam razumio da će ta lokacija biti negdje gdje je to zaraslo u korovu, u kupine, u neko šiblje, ne, a ovo je lokacija koja je uređena, to je dolna. S druge strane, ako vidimo ovdje da ovdje 2,5 miliona koliko je ukupni kapacitet, mi ćemo napraviti još jednu veću brdo, jer mi ćemo napraviti lokaciju kad napunimo, jer to nije velika udolina, da je to neki veliki prostor, iznad je ona ima gore smatač, gore ta vera kvota 800 i nešto metara, mi ćemo napraviti tu punjenjem te od 2,5 milijuna kubika, tu ćemo napraviti novu lokaciju, taj vrh koji će doprinijeti. I sutra kad se napravi sanira ta deponija, opet će se slijevati s višeg terena na niži teren. Ja sam zato da se rađe, ako treba se to agrozonom, da se izdvoje sredstva iz privatizacije, sredstva i da se gore napravi kakav pogon, da se napravi neki kombinat koji nekad funkcioniše u onoj državi, da se gore stavi u funkciju proizvodnje hrane i da se gore zaposli isti taj broj 10-20 ljudi su manji pogon gore napraviti. Evo, krompir da pravimo čips, firma jedna u BiH je uspjela, jedno ima, pa je vrlo uspješna, a mi to ne možemo sad. To je bolje a tražiti bez daljnjeg nisam protiv. Pitanje regionalne deponije se mora riješiti i mora se naći lokaciju. Ekonomska opravdanost plus minus, ako se vozi u Ripač plus, ako uzmemo sve one elemente, zemljište poljoprivredno, izvorište vode, udaljenost lokacije, zimski uvjet, pa vi znate ripački klanac kakav je zimi. A treba voziti smeće iz Kladuše. A sjećate se kakva je prošla godina bila. Plus makadamski put koji vodi 6,5 km, plus nema 100 metara od jame Bezdana, jer mi smo gore bili parkirani pa smo spustali dole, nema zračne linije možda 50 metara. Mislim da i plus i ovi neki zahtjev građana, mislim da lokacija, ako ništa, bilo je korektno, onda se i skupštinski poslanici obiđu one prije 3 lokacije, pa da vidimo različite uslova u tim lokacijama odnosno na ovom. I da ovi mještani imaju ista prava kao i oni drugi koji su se pobunili pa nisu dali tu lokaciju, da tamo se radi. A nalazi pojedini su bili povoljniji u odnosu na ovu, bilo je ono izmještanje 3 km od prve drevno tijesto ili ne znam nijem. Ne znam, evo, u tom kontekstu stvarno je specifično donijeti odluku za tu lokaciju u onakvim uvjetima, jer to je poljoprivredno zemljište koje je znači i privedeno namjeni i koristi u proizvodnji hrane. Zahvaljujem. Diskusija uvaženi poslanik Adrižać Pašić, izvolite. Složio se sa gospodinom Beganovićem, znači s njegovom diskusijom u kojem znači on govori da ipak mi moramo tražiti i tragati za lokacijama i ta regionalna deponija ipak mora naći svoje neko mjesto na prostoru Slavskog kantona da ona ima lokaciju. Međutim, ono što želim ovdje i zbog toga sam se najviše javio da prodiskutiram taj dio. S obzirom da se stvara pritisak ovdje na poslanike u skupštini s jedne i s druge strane, između toga da to ne treba biti tu
i oni drugi da se mora riješiti pitanje regionalne deponije, gdje će to biti, da će biti to na toj lokaciji, na nekoj drugoj, ali to nam treba. Međutim, mi smo u ovoj proceduri ovdje pitanje o čemu se skupština danas odlučuje. Odlučuje o studiji izvodljivosti izgradnje sanitarne deponije na toj lokaciji. Činjenica jeste da je općinsko vijeće već utvrdilo lokaciju, definiralo prostor, znači općinsko vijeće općine Bihać definiralo, usvojilo i odredilo da će ta lokacija biti tu. Znači ova skupština danas ne odlučuje o tom pitanju, već o studiju izvodljivosti regionalne deponije i to je, evo, koliko vidim, gospodin koji je već izlagao ovdje, on je potvrđiva da je to tako. Znači danas ova skupština odlučuje o toj studiji da li je prihvatljiva ta studija izvodljivosti izgradnje regionalne deponije. I u tom pravcu mislim da pokušavam ovo da kažem da se ipak ovdje kad se bude odlučivalo da se ipak ima u vidu, znači i taj momenti da danas jedino što će ova skupština odlučivati, to kasnije vjerojatno ako se to prihvati ili ne prihvati, vidjet će se šta će biti sa tom lokacijom. S obzirom da građani imaju ovakav stav i da su oni vjerovatno opredjeljeni u tome da neće dozvoliti izgradnju regionalne deponije na toj lokaciji, moj bi prijedlog bio da općinsko vijeće i da još jednom pokuša razmotriti sa građanima tu potencijalnu lokaciju. Ukoliko oni imaju neku drugu koja je eventualno blizu tu ili neki kilometar, 2 gore dole, znači ako se radi to, ako su oni već voljni da zajedno sarađuju, mislim da je dobro da u tom pravcu idemo i da pokušamo naći jedno kompromisno rješenje. Znači opravdano se postavlja pitanje izglasavanja danas ove studije, da se krene na kakvo istraživanje dalje procedure oko donošenja studija, oko zaštite okoliša, oko toga ukoliko će to sve stati blokadom građana izgradnje te lokacije. Stoga smatram da bi bilo dobro, evo ne znam da li to moguće sad u ovom momentu ili znači nekad kasnije, da se s građane pokuša izdefinirati, da svi budu saglasni, da nađemo jedno kompromisno rješenje oko izgradnje te deponije. Da li će to biti 2 na kantonu ili 1, da li će to biti na toj lokaciji ili nekoj drugoj, ali je dobro da svi tragamo i da idemo u tom pravcu. Znači evo ja sam pokušao sam da predložim nekako kompromisno rješenje, da dođemo do nekakvog tog zaključka i prije izjašnjavanja mislim da je dobro da se da pauza, evo predlažem i to predsjedavajućem skupštine, pa da se pokušamo i mi ovdje usaglasiti oko tih prijedloga. Ali evo još jednom pokušavam da kažem, znači da je lokaciju već definisalo općinsko vijeće, da mi danas trebamo da odlučimo o studiji izvodljivosti izgradnje regionalne deponije na toj lokaciji. Zahvaljujem. Nema više prijavljeni. Za diskusiju ja zaključujem raspravu. Ima li potrebe iz ministarstva da odgovori se? Nema. Tražio je gospodin Hadžipaš pauza. Koliko traži pauzu? Evo, traži i klub SDA 15 minuta, pauza 15 minuta.